Kako izgledao te sastanak, hoćete mi reći, taj sa Evropskom unijom? Pa, oni su najavili da će doći trojka, kako oni zovu. To znači prethodni predsjedavajući, sadašnji predsjedavajući i sljedeći predsjedavajući. Tada je predsjedavajući bio luksemburški ministar spoljnih poslova Pos. On je došao sa ovim Van der Broekom, koji je trebao da bude sljedeći predsjedavajući, i poveo je sa sobom Delora kao predsjednika Evropske komisije. Kad smo se poređali svi zajedno, to je veliko društvo, kad se sedne za sto i oni na drugoj strani sa nekoliko eksperata, onda Pos kaže... A kad je to bilo, samo mi recite? To je bilo... Taj sastanak? Pa, tamo negde krajem 90. godine. Onda Pos kaže, nema smisla ja da vam objašnjavam ono što je kao plan izradio Delor, najbolje da njemu dam reč, da vam on kaže šta je spremna Evropska unija da učini ako vi se dogovorite da opstanete u nekoj formi, kao Jugoslavija. I onda je Delor počeo ovako. Prvo kaže, Unija je spremna da odmah prizna političkom odlukom pridružno članstvo Jugoslavije u Evropskoj uniji. Vi znate šta to znači, koje imate privilegije i tako dalje. Drugo kaže, ja sam dobio nalog da spremim program od 5,5 milijardi dolara kao injekcija da Markovićev program dalje uspešno produži. I počeo da govore, ovoliko će dati Svetska banka, ovoliko monetarni fond, ovoliko Evropska investiciona banka, ovoliko banka za saradnju i obnovu i razvoj i tako dalje. Ovoliko će dati Unija iz svog budžeta i tako dalje. Sve skupa 5,5 milijardi. I drugih nekoliko tačaka, jedno 10-ak tačaka je izređao. Sve skupa jedan vrlo povoljan aranžman za nas. Pre svega tada bi bili prva zemlja koja je dobila pridružno članstvo. Od svih onih kasnije zemalja koje su sličnom političkom odlukom još 1992. godine postali pridružni članovi. Među njima Rumunija, Bugarska i ovi drugi. Kad je on to završio, onda Pos kaže, izvolite gospodo, kažite šta mislite o ovom planu. Bio je tajac nekoliko minuta, tako se misli sad, ali da se on javi, ne. I javlja se Tuđman. Kaže, znate šta gospodo, ja moram iskreno da vam kažem. Ja ni za kakve milijarde ne mogu odustati od ideje koja sad hrani ceo hrvatski narod da mi poslije 1 godinu obnovimo Hrvatsku državu. To je za mene primarno. I stane. Nastao je tajac, potom se javio Milošević i kaže, ja već više puta ponavljam i ovdje hoću pred vama da kažem da sam ja za čvrstu federaciju ili modernu federaciju ili ništa. Kaže. Nek ide svako na svoju stranu. Opet neko vreme i onda se javlja Izetbegović, kaže, znate šta, ja moram da vam kažem, nama je teško i bez Beograda i bez Zagreba. Mi smo 3 naroda u Bosni, kaže, i to ne može lako, kaže, da bude. Mi smo uvek bili poseban entitet i to bi želeli da ostanemo, ali da se nađe neka solucija kako ćemo sarađivati sa Beogradom i Zagrebom. Ostali uglavnom dalje nisu diskutovali, a ovi se nešto dogovarali, onda kaže Pos, kaže, ajde napravimo jednu pauzu od 1 sata, da se dogovorimo kako ćemo dalje da radimo. U toj pauzi došlo je do tog dogovora da oni počnu
razgovore, ali sad sa svakim predsjednikom pojedinačno. I to je trajalo veoma dugo. Sa svakim se razgovaralo po 1 sat. Sa raznim pitanjima i tako dalje. Kad se to završilo, opet smo svi skupili, bilo je već skoro 1:30. Kaže, nema saglasnosti. Evo, mi smo ponudili taj plan, žalimo što ćemo, morate saopštiti Uniji da nema saglasnosti na ovim predlozima koje smo dali, a šta će dalje biti, vidjet ćemo.